Ginlunsad ang Department of Information and Communications Technology DICT Region Office 8 ngan gobyerno probinsyalhan Eastern Samar ang seryehin digital governance initiatives nga nagtutuyo pagpauswagan serbisyo publiko, pinaagyan teknolohiya ngan pagpahaluag ang internal connectivity habugos nga probinsya. Ginpangunahan ni Eastern Samar Governor Rap Vincent R.V. Ivardoni ngan DICT Assistant Secretary ngan Officer in Charge Regional Director Attorney Melvin Carlo Baroa ang paglunsad ng mga proyekto didha Provincial Capital Gym, Haborangan City, Hunyo 23. Lakipan mga ginlunsad ang Digital Transformation Center DTC nga ibubutang halabihan Eastern Samar Provincial Capital. Sumalaha DICT ang sentro magiging hub para han digital innovation, technology adoption, capacity building programs ngan e-governance initiatives sa probinsya. Kabahin hinihan Tech for ED o Technology for Education, Employment, Entrepreneurship nga Economic Development Program nga nagtutuyo pagpahaluagan akses sa teknolohiya, digital skills training ngan ICT-enabled services para ha publiko. Maghatag liwat ang DTC hin mga training and technical assistance para ha mga local government unit, empleyado han gobyerno nga iba pa nga stakeholders, may kalabutan ha digital governance, cyber security awareness, data management, artificial intelligence applications ngan iba pa nga moderno nga teknolohiya. Ginlunsad liwat ang eGov kiosk usa nga one-stop digital government service terminal nga nagahatag hin mas madagmit ngan mas masayon nga akses ha magkaiba-iba nga serbisyo han gobyerno. May ada hini electronic services tikang ha mga ensyan gobyerno lakipan PSA, PRC, NBI, PNP, BFP, Marina, BIROA, DMW, LTO ngan iba pa. May dalawat hini talkbot and voice assist technologies base mabuligan ang mga gumagamit labin adton may limitadong haybabruan ha digital platforms. Ang eGov kiosk nga iginbutang nga provincial capital amon ikaduha nga site sa Eastern Samar, kasunod han una nga igin-instalar Haborangan City Hall. Kabahin gihapon han programa ang ceremonial activation han 629 free public Wi-Fi sites habugos nga Eastern Samar, hailarom han free public internet access program han DICT. Ang libre nga internet service inakabutang ha mga eskwelahan, opisinahan gobyerno, hospital, health center, terminal, parke, library, nga di pa nga pampubliko nga lugar. Gintalakay luwat ang paling QR pinaagyan representantehan Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang programa nagtutuyo pagpasaranghan cashless transactions, pinaagyan QR code payments, ha mga merkado nga iba pa nga mga establishmento. Sumala DICT ang pagpahaluag ang internet connectivity, makakabulig ha pagminus ang digital divide, ngan maghahatag ha mga komunidad hinmas maupay nga akses sa online learning resources, digital government services, komunikasyon, nga iba pa nga online tools nga importante pag-asenso han ekonomiya. Haya mensahe ginawhag ni Governor Ivardoni ang katawhan nga makidugan ha pag-uswag han teknolohiya agud diri mahibayaan ngan mas mapahirani ang serbisyo ang gobyerno adto ha publiko. Samtang iginsumat ni Baroa nga labot lan paghatag in internet connectivity, dakatutok liwat ang DICT ha paghatag in digital skills training, cyber hygiene awareness, social marketing, paggamit hin digital tools sugad han Canva ngan iba pa nga programa nga makakabulig ha pagpauswagan ekonomiya ngan pakabuhihan katawhan. Hamensahe ni Eastern Samar Lone District Representative Christopher Sheen Gonzales nga ginbasa dun iya representante hi Congressional District Officer Vivian Alvarez gintagan doon nga digital transformation diri la mahitungod ha teknolohiya kundi ha pagpauswag han kinabuhihan katawhan, paghataghin mga oportunidad ngan paghimo hin mas maupay nga kabubwason. Lakipan mga naghataghin mensahe pagsuporta ira Eastern Samar Vice Governor Maricar Sison Gotisan, DICT Eastern Samar Provincial Officer Engineer Dante Rosales, ngan iba pa nga mga leader han Eastern Samar. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.